Ubak makbon banison. Urus adhat jebor ke jing im ke jung u. Hakalai tarik mata ubenai. Ni haduk mentala atayo umpadio satya ke jing bisyar ke bahok. Dia man terkadang ke kurba juga seng kur kharbani na khasi jantia. Kalau pelong ya ke jalan ke kerpang na kemtabani kerja thai ya ke jing syaban ben bagi jing sa umdum ke kur kharbani bakadau kadai marwan haduk mentaru kapat yo ya ke jing bisyar ke bahok. Kadau kalong bagi yo jing tip. Ba umak bonson umdei bo syap nyap tangawe ubriu. Ini dah don ki wepat ya ka bak tanat pudit ada mentaru kapat semlayo kamiki ni jang kam tangawe ubriu ubadi nampak bokatan. Bak makmilan kharbani ujal seketi jang sengkor ba jang ka kor kharbani udah tu bak kor kedap dah jing sokhia hadu bade bak ni ka jingja. Dia mat kada kalau tung ya ka komiti ka bakarpang dan budin ya ka ding syap nyap ben ukur jongki. Kamtam ka jeng mamlak ka tanat pudit ban kam yaki wepat. Kibarang ti hakadi ke jingja. Te mutakasin santrik mutau benai. Ni don hakayeng jong presiden rang ba jong ka kurjeni di ma bes kabani. Te mutakasin kalika sini ke ba ngiyalum lang ya ka executive committee jong ka sengkur kabani ka central body. Te kanik meeting kita hidup balawan tasni nasional. Kita hidup executive committee jungi balawan Southern Fair Circle nangta balawan nang tena Umbiak Circle nangta kini ki dekat ke bawan Motion Road Circle de kita ni ka executive committee tas ni ko kecing penyat jon i vice president jungi ba Alfred kabani tapi ka hagini kinat smi kumbak pai ba kelate de ngiru na kalian kur ni kendet lo ke bakandit bang patjia kumni ya ka kur kecak cumi de hadian baki paradokhat ni telefon keleng-keleng kini circle kepada ki unit jumi de ngi lasim kanai bangin syong mentakhat ikan ke kam kalau kan ke jing syak penyap dusman jong uni ukur ujak jumi mak bonison khabani kebalja ka met jo kalai tarik dengan don rekat hang ni rubat ki para nungkit kam contoh sengkur kabani central body rengkat rubat i kong violin kabani kepada kekemi jong ni samlah kebala syak penyap Usman di hadian mengilaya perkhat bah ke executive committee ngila sim katok ni kirai te keban kong ke executive committee ngila penrem ya kanika jing syak penyap Usman ke jing sim ya ke jing imbreu ni penrem bat nisno baka executive committee jungi ka kamdei tang baka penram namo de kurujat jungi ndrengi penram bala de kurujat jongno jongno kamdei ka kam jungi buriu ban penyap lakang persya ini buriu ban penyap de kenika jingsa penyap ni kurujat jungi kade ka jing Syaliat Dusman bat kenika kam buriu klau ke bangi wer ya ke mlang asalam ya barok dengan penram hukum ini dicatkan Nimdan hok mangi beriau ban penyap. Tamu boleh bala ban sim ni jing ba ai jing jing. Dek ba ar ke bangi sim karai tersingi kolong ba ngin kersam. Ya ke yeng kesem jungi kong Biden. Bat ki bah yang sem barok jungi ni penpau na kalian kur ke yang smusi. Ni penpau yang smulem bat ka juga poro ni dwai blai ta kerat mana ka juga thai ya kamen sem jong u mak bonisan kharbani tengi haka ni kasmi ni rai dengan kesan ya ke belawan ja haka kur kejat jumi tengi kepat iki kur ke biosno lembakan ke jingkren ngin mi sakmat ngin penrem bat ngin kesan ba ngin mailat kum kini ki kamriu klau kinja omdetang hakakur kejungi hinrei hakiwei pat kikur kejing sniu kalanang roi na kapos kapor tengi ton kam ban yateli ban rating kong yikum kini ki riu transna ki bala na kapos kapor ki penchons ia de kanong stein kantam te kebalai kebangi rai kolong ngila thau ke komiti bekerpang po kejing pejing ba mani kum chairman bat kini ke komiti ke bekerpang
kan budin ya ki ek bedai bat kan ka jing sya penyap dusman uni u kur ucap jujungi bat kini komiti kan hab ban tristam nanismat kumno ba ngin wat banyak iki kiba kumka exit committee ngilai bor mene nang ba kayeng kesem hakawisni kan yo ya ka hok halor jong ke kepala wanja hakayen sem jong kong violent tingi snuthu na ka report ki bahyang sem kene kamde ketang kajingnya penyap pramarwe na ka report jong ki bahyang sem ki balawan haka meeting ka syai ba dangdon syuk badon ti hangne te halor kane na kalian ka sengkur ni hap nya tristam banwat kilat kilinti kumno ba kayeng sem kong bailen ba une ba sya penyap punyo ya ka hok kumba kayeng sem ka lakerpat ya sengkur de hakne por nga sim ya kane ka benta ban ai khuble ya baro ki seng bhalang ki balawan sakmat ban kersan ban penrem ban kersan ya kane ka jingtmu yung ka yeng kesem ban yo ela ka hok halor kene ke jing syap nya plusman ban penrem ya ke kepala dia ha uni u samla yang ai kublei na kalian sengkur kapani ya baro kiseng halang iba nilai hakini ki knyap sngi la lum ki meeting ba pair ki jing alang ba pair ban kersan ya kene ka jing tmu ban wara ya ka syong sup chong sign sesin pat ka than ka dong jungi ke west kasel ai kublei ke pang ro itu ki association jong ki Torres taksi ki bala penlong ki program ba pair ban kersan ya law khat kublei sibun na kalian jong ka sengkur kabarin jungi ai kublei ro ya ki press ki bala wan mata kasni bat ketur bom dam tasni de ngar ngabu ka jingkerpa mengin ya trailer kumno ba ta ki baton ti hakane ka kamre klau onyo kem bat kini ok jing pristom kat kum ka ai de ha ba kham kongsan na kalian ka executive committee ngilasim karai bangin appeal syaka police department ng kerpat iki bakin tristam kumno ba kinyo kem iki we pak ti badon kiti nama ngilas ngutho na kajingelang balong halai haka ni gesni hakini gesni belada atli kajingelang balong hanong shulong bat balong ha nong stoy na kajingkran jong giseng balang pero ngis ngutu syai bahkan ni kam di kam tang we bro tengi kerpat di police department bahkan sobahaban penkloy haka jing toket juki kenang mangin lap ya kejing sisa ke kur metangi sah ke umdung nrengi kemen bo blay try kamran unggunong tau unum ino ya sengkur kejungi bat kejing sisa kan sapa ko wek sini tenga ai ko blay sesin pat ya ki para barok bawan haka ne ka komiti min ya besok lesan shala ki jong kisno jumjur ya pi na kaliang ki press besok ya buat jong